ጤና ይስጥልኝ እንደምንሰነበታችሁ ማን ያህልሻል ነኝ ከዚህ ከዲኤምቪ ዲሲ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ አካባቢ ነው የምሰራው ለምታውቁኝ ዛሬም እንግዳ አለኝ እንግዳዬ ኬቪን ማሆኒ ይባላል ከዚህ በፊትም እንግዳ ሆኖ እዚህ ቀርቧል ዛሬ በድጋሚ መጥቷል ዛሬ የምናወራው ብዙም ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ቤት የሚገዙ ሰዎች የሚፈጽሙት ስህተቶች ምንድናቸው በሚል ዙሪያ ነው የምናወራው thank you Kevin again we met this is not the first time you were here before. That's So right. would you just introduce yourself and tell us what are those 3 mistakes most first-time home buyers make? Absolutely. So my name's Kevin Mahoney. I'm with Embrace Home Loans. I have been in the mortgage industry for a long, long time, about 34 years. And I do see certain mistakes that are pretty common with first-time home buyers. So one that comes to mind is instead of relying on the real estate professional, such as Manny, or the mortgage professional, I find that oftentimes individuals who are buying a home are seeking out advice from their friends and relatives, which can be helpful. But the difference there is that the real estate professional and the mortgage professional work 40 hours a week for many years and have become experts in that area. So listening to those professionals is very important. And not listening to the professionals sometimes can be the difference between continuing to be a renter or successfully purchasing a home. Another common mistake that I see is not being in a position to give full information to the loan officer when they look to get pre-approved. There are certain things that are critical for that loan officer to determine how much you qualify for as a buyer. Those items would be the last 30 days of pay stubs, the last 2 W-2s for the last 2 years, and the last 2 months of bank, investment, and retirement statements. Also, a critical part of the equation to get pre-approved is a credit report pulled by the mortgage company. It's what's called a tri-merge credit report, and that's what's used to pre-approve a borrower. What I find sometimes is on the advice of a friend or a relative who's not in the mortgage industry, I find that individuals would not like to have their credit pulled or they request to have a soft credit pull. That can make things very difficult because the loan officer doesn't have all of the information needed to determine how much that individual qualifies for. A third common reason that individuals have some challenges when it comes to buying that first home is relying on outside factors to make a determination of what their time frame will be. An example of that would be, let's say an individual is getting a raise at the end of the year, a 5% raise. So the decision is made to wait until after that raise so that there's more income to qualify for a mortgage. What people generally don't take into account is that there are other factors at play as well. If home prices increase 6% or 7% between now and the end of the year, that individual would not be able to qualify for the same home they qualify for today. So timing, listening to that professional, and really just kind of being in a position to be able to make a decision and provide all information that is being requested are quite important. Wow. Thank you so much. Let me just paraphrase those 3 steps. Yes. So ብዙ ጊዜ የመጀመሪያ ቤት ገዢዎች የሚሳሳሱት 3 ስህተቶች አሉ ነው ያለው። አንደኛው ስህተት ቤት ለመግዛት ፕሮሰሱ ስንገባ ከማን ጋር ነው የምናወራው ማንን ነው የምናምነው የሚለው ነው ማለት ነው። ሰዎች ቤት የመግዛት ፕሮሰሱ ስትገቡ ከለንደርስ ጋር ከአበዳሪ ድርጅት ጋር ከሪል ስቴት ኤጀንት ጋር ከምታምኑት ባለሙያ ጋር ነው ምክክር ማድረግ ያለባችሁ። ነገር ግን ሰዎች ብዙ ጊዜ የመንደር ወሬ ይሰማሉ። ዩቲዩብ ላይ ቲክቶክ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ጎረቤት መስሪያ ቤት ምንም ከሙያው ጋር ተያያዥነት ከሌለው ሰው መረጃ ይቀበላል። ወይም የዛሬ 10 ዓመት 20 ዓመት 30 ዓመት አንድ ጊዜ ቤት የገዛ ሰው
የሱን ምክር ይቀበሉና የተሳሳተ መረዳት ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ይሄ በባለሙያዎች ምክር አለመታገስ ወይ በሙያው ያሉ ሰዎችን የሚነግሩትን ትተን በሌላ አካል መረጃ መወሰድ አንዱ ስህተት ነው የምለን። ሁለተኛው ምንድነው? መረጃ ስንጠይቅ ለምሳሌ ፔስታ፣ ባንክ ስቴትመንት፣ ታክስ ሪተርን ኢንፎርሜሽን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሎን ኦፊሰሮች አቅርቡልን ስሏችሁ የተሟላ መረጃ አለመስጠት፣ ክሬዲት ራን እንዲደረግ አለመፍቀድ ውስንነቶችን ያመጣል። ስለዚህ ለምሳሌ ፕሮሰስ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ የተደበቀ ዕዳ ሊገኝ ይችላል። የተደበቀ ኮሌክሽን ሊመጣ ይችላል። በዛ የተነሳ ፋይናንሻል አፕሩቫሉን ድናይ ልትደረጉ ትችላላችሁ። በዛ የተነሳ ዲሉ ሊፈርስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ስትጠየቁ በጊዜ በሰዓቱ የተፈለገው መረጃ አሟልቶ ያለመስጠት ሁለተኛው ስህተት ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ስህተት ቤት ለመግዛት ስናስብ ከኛ ቁጥጥር ውጪ የሆኑ ነገሮችን ኤክስፔክት እናደርጋለን። ለምሳሌ በሚቀጥለው ወር ደሞዜ ይጨምራል፣ ስለዚህ በቂ ኢንካም ይኖረኛል ብለን እንገባለን። አንደኛ ደሞዙ ስለመጨመሩ እርግጠኛ ብንሆን እንኳን በዛን ጊዜ የምኖረው የገበያ ዋጋ የቤት ዋጋ ምን ያህል እንደሚጨምር አናቅም። ተያያዥውን የሚመጡ ነገሮችን አናቅም። አንዳንዴ ቤት ወደ መግዛቱ ስንገባለን ከኢትዮጵያ ገንዘብ እናመጣለን ብለው የሚመጡ ሰዎችም አሉ። ከሆነ አካል ገንዘብ አገኛለሁ፣ ቤተሰብ ስጦታ ይሰጠኛል። ከኛ ቁጥጥር ውጪ ባሉ ነገሮች ተስፋ በማድረግ ፕሮሰስ ውስጥ እንገባለን። ነገሮች እንዳሰብነው ሳይሆን ስቀር መሀል መንገድ ላይ ዲሉ ይፈርሳል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ነገሮች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ነው ብሎ የመከረን። በጣም ነው አመሰግነው። But I am so grateful, Kevin. Thank you so much. Next time when we meet, we're going to discuss what's the qualifying income, how much payment they will expect. These two things is going to be our next discussion. በሚቀጥለው ከኬቪን ጋር ስንገናኝ አሁን ባለ ማርኬት አንድ ሰው ምን ያህል ገቢ ቢኖረው ስንት ነው አፕሩቭድ የሚሆነው? ወይ ደግሞ ለምሳሌ የ500 ወይም $450,000 አፕሩቫል ያገኘ ሰው የዛን ዋጋ ቢገዛ ያንን ቤት ቢገዛ በወር ሞርጌጁ ስንት ይሆናል በሚለው ጉዳይ ላይ እንነጋገራለን ማለት ነው። Thank you so much, Kevin. See you again. Thank you. Thank you so much. I really enjoyed it and look forward to the next one. Have a great day. Really appreciate it. You too. Bye-bye. Bye.